Kasing rang bai Catholic Jowai Diocese menta ka khanya trik ubanai ber araja rat pusau kala pengku burom ya Imam Michael nong tudu kum kada kacing sungu ekikam barat ba kibau latre hapo kasing hakaju kaporu kasing rang ba kala ai burom ya ilog jongu ikong welcome dekar kum kadak ban penpau ya kacing sungu ya kacing kersan bakala ai ya ulok jongka I Bishop Ferdinand Kar ila aya kamu mentu hai ba Michael nung tedu I Father Martin Chala ila pengkup buram ya I dakaran dia telem kadba I Father Yohanes Warpakma ila aya ka appreciation certificate ha kano pasye lasdangnya ke program da kajing yalap balayalap singatuna da iba Stal binus dekar iba de pastoral secretary jong kaseng parhadin kata dapan buat da kajing manis sakramen bar kajing kerku da Bishop Ferdinand Kar kadu kadwai dapan ku no ya ka annual meet da kajing penhab ya kalama bar kajing penmena ya ka next annual meet kirang ba Une uparo udai ubriu jong dari Egypt ubakam lade uwei ublei ubamane ya ublei jong dibne ubriu ubabane ya karangkau kuasa yiki belai lung iblei wa yiki belai jong kendo henry hakane kapor aba Joseph umrau jong kari kanan Uladat ban yetu ya ka e ka ba ula posne ba ka jimut jong ka ka posne jo kalau penlong yo ban soy ya ka de ka appreciation certificate ubri ubange ya ublei ubahagre ula soy ya ka de certificate ban ai ha u ne ubri uba klan itu uparo umane ye tiga sanspa tli kiblei hari jogari je uklen mene ya ublei jong kabeneng kata kamu ublei jong Joseph ublei jong Ishak u Abraham batu Jacob Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ibu dari Dikirmen, how play, the next annual meet, Bakat Kendai dan Salom Paris Saasliam.